no ntubo wita na mbere kuwatanira na Meru TV na kan kuwate ogeni renge kinteto cietu cia thaithatu cio tuku bwa oroborware ingwete kinwezirite we na muthenya iyo muthongi na ya mwayara tukuthuranirite ndene Meru TV. Mwari o miaka ya 13 usoka musie nyume ya kuwatwa utae imekora bure taripoti police station tutua akariba Meru muno egembe kuruba imenyere na murimo iyo rusiba mantora ikogwerekana kwina mirimo ekolera muno isio nteto cia Meru TV thaithatu cio tukuborwari mwari wa kuruba miaka ya 13 na ura ni no mwana omwe na wirikana kuringa kiembembe na areketie na kuonekana akiaria ina omwari o ariwa nyuma emwari oke kwewa mwana aikirasi kia mwanja na mwathire ibange usokera kithomone ende mwari arauga kaita kara enako ikoswa bia korea musiario ariwa mwari oke awatirwe utae ni arume bana ore abisa na borisi ba ituo kia totua bekirite bitanone ntomurume omwe muthwanerwa onare bange bathatu borisi betite na mbere uswanabo Gakimutegi ena nteto iji Rĩmwe wa kurubwa miaka 13 na kinyithitwo gitoni kia borisi gia tutoti mao nyuma ya kura kwa muci wa kagita karaya akiaringi na muciri ugite mwario wake nyuma ya kupewa kaneno kurubwa miaka 13 na ari kirati kia mugwanja na thukirie tore kurera kana gake kaingo mwari wake endelea na mathomo indi kiroto kia muciri kia mwana wake kwendelea na mathomo gitakinyanira nyuma ya mwari wake kuthiguciria gia kuruga ende atachoka kare gako kaurirenza kwaga bia kuruga na enda ripoti police station tutua ibantetherie monontu retere ndacho akibaruga ndiraita ndirona bia tubesa ndeja tweta kumucho itwetere twakagwatira ruire tukagwatira ruire itwejere noe mwanka police station ya ndungithai askari bantetheria bamburia thina ndaberesa sababu etumire mwana uweta kare kau gakwa gakoewa kajuju kake na miaka 13 uni ndone kabanjukie mwana acoke skuru na acokere skuru endelea kirasi 7 na mwana mume kau inya mothani atharime mwalimu uwe nonto na mwitikirie skuru na mwana aya twitite mwana cibitari kete katego igitara corona twathithirie uju tukarinde abe nyomba tukwaga bia kuruga irio mwana umarire taguchoa akweta guchoa no rigitare ura corona akweta guchoa ire tire buru atachokere nja kairinda muchoa ote onta kinya ngeta inya kirwa na maguru kena mana utigania kumuchoa indejire kuikirira nde muchoa ndamwaga mware ibejire kwija muthaka ithe omwana anja ndera muthako withe omwana okeja anja kaire mwana acoke skuru nkagwata mwana kuma umuthaka ateja anja kaire indendere kurera kana gakwa mwari yo naraigitwo indakainya iretira mwinyangagia kiwendo borisi batutoti mao ibekirite muthako mwe mpeni enderera uchunkoni bukithi na mbere nyanda kainge kare kau kagugweta inya na inya cio ici mwinyangitie ende inkogwerwa askari nontu ibayukitie atua na no bakwendereithia kusungusa bau bangi na kuma jauju netre kwa mutwatire na uruire atwe amberesa mbera arari ki muthako gwitwa mukaria akumbira iki mukaria arari askari bamugwata bau abambe basunguse mwana bamenye uma askari bachungusire mwana bagwata uma bunde uria gwakarakari iro bambirire bajukia tua yonthe
mwanga wakikishe muthako huu akuga sababu akunterera mwana skuru mwana kwa skuru kuma gituo kia borichi gia tutwa timao kiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Na tuweta na mbere murimo ywa Rosiba yonekene kwanda nkunyu a kaunti ya Meru. Kuringana na riboti irionania kuma murimo yo yuratumirwa utumuka a Kenya anto nkolokie 70 ibareketie no kwa ende akariba mirigo yegembe barabate kibonene imurimo yo ibakwathwa bareke kuria bio kuria bira bitekinyiretie kiwango kia utheru kira kibatire na barabendete kuria bio kuria byenjera bakiora swa barekane abio akiaria MCA wa Ntwamboi Frederick Mburugo na akoria akaribetora riawe baimenyere na murimo yo ore akoria rwangirwo gima bwa mwere Meru kujokia itagaria riampoe ukabanira na murimo yo mukiri nkonja aina nteto iji murimo yo kolera yotete na mbere otamba kaunti ya Meru na kulika mwirio yombe ende akarini bore tukuimenyera ni biraba kuria muno birabi kwendwa ntere senjera nonto kwino watibo nene na kinyane njera imwe ya kureta murimo yo ya thai kinyandene mantora iko kwerekana kwina mirimo ya kolera mno turi watine bonene mostly nonto nya bathina ire iko cia kolera wengo kulionga na ole liona chiefs sendari jirene cabbage ugakolele sambusa iri korua usuruba kwendwa jirene abo ibwethiro jirene bueno atambuleki ya kwaro no taika na batu itokuona antu ibakuinyeleka na sibitare sieto itokuona sio nimbe ya ndu autore antu beto atobwera atere imenyere ni na kuria korua into bibi korua roterero njira na itokorua itokwenda mbese itosienda lakini itobatio siuria nja ya irete MCA wa Ntwamboi wa Frederick Mburugo na itorete na kuri akaribawe kuimenyerera hakuwa kinya wandieke kwina makarika yayonekete kirintura ya miuine tubura wirite bozune ate kaitene kai kwithirite kwina outbreak ya cholera pindu dene ya wanti Ntwamboi dene ntura ya miuine specifically area ya Kamaringa kuna kipindupindu kuna cases ire isi reported riu na kuramba rwangiro gima mwire account ya Meru ukilokira wasirwo gima mutumethingia kula semetho na mpwe na ukinyo utethio rira akioria ntukaba imenyere nontu ni murimo yumba utautura bo mtu daromba health department yukie atua ya haraka kumba kwa this situation kenda ntubetu bakomba kutethwa na burabonge mantuara yomba utuma ntubetu murimo yo spread saindi tumbekoya tuira cia batethia kuiria murimo yo spread nontu murimo yo munene murimo yo yomba utuma yo asababisha ikubiantu na iboya department ya health sana public health kanya kakwa arrest this situation Kiripotera Meru TV ndi Ntwamboi 1 ireri Gembe North mbeta mukiri onkonja na bware mibando anda cia Tigania East Ward ya Thwana ibautala asara nyume kwenyangirwa imerabio injou kuringana na riboti kuma kiare miba njou nkoloki emerongwele isithukite miundene no kuranga mpempe na kuthukangia imerabingi ari miba bariua igeria rio ria kwaraniria na rwangiro menyeri nyamu cia kithaka KWS ireremete uciara matunda ende ibakurie thirikari account ya Meru bawatanire na thirikari nene batonyere no batunyurana na njou anse ciabaretera mpara kou ibakwenda thirikari ubare ya asara ira batonye twinjo wiu Adams Muturia Thirenja aina sionkoloki bwa mpara ibweta karibatia nendeni ya wondi ya thone gicumba gatigani west bono imanjo kumba kwithira kithukire miunda yo no tire chenyangeti pe kure mbechi itotaleka akaribana ande bakiromba rongera kumenyana mocha kithaka ya rukinda birezo dabai kumera na mpwena gutira bakomba kwitha kiritirita njo ikontone ko katokuwa batu itwilelwe buru kapisa pio thirikari account ne twilele ye tayone kithako ubo bombe kyo tutethia narake KWS ya turutira nyumo imindene
nontu twatu mparene na twatwire mparene kingabana ke president wetu njoi mpara yongwa ketwira otura na ni athwani ndwandaire itiura itu chankene na isiuru kuringana na baru arwangno kindo bresiro tukite matwata ibono tibethirite bakike mathata yo kribo kaita ende utireta ale bombete kwithira kyo mwankera thai na ituikite mathata ke KWS baraba kundiro na njou utethio tukuona watwe KWS iria ikethie kuthurunka na njira utheri na mindi bakona bongwa njou ikuo batu chienga ba gwita njou kai kuongeleka ikundi uritoka ithe ikundi kya njou saindi thate ukaithira kingi na kya saindi yo njou 50 na watu minde kuriwe kuthira watu iruare tung'autware atundene utito twikuo na antoka ya kuleleka soni kidogo muno kara tumbite kwitha twina bya kuria lakini biondi byarirwo ni njou nkoroki baru ba kumakira uturo bwana boitie ntukwinke kitukuru jumba kwithirige chokwa nonto wete njou ino jumba kwithirige tamanta mena bokomba kwitha bagitarukire kumba kwitha bagitatukuru oni amwana twana tokwa ukira kwinga mwana akiringa akirebea nani nkuwa mbuko nereko konera ningi nonkaritie mwana ende murungu nuwe no munene ekeba mwana ningi karento bionde ningi obira kuriari no byo twabangete kuriari batu twetana ng'ombe utuko nonto tuma account ya Isiolo bwaya ile tieno wati nonto ana beto bathoma ndresku na ria batendresku na ria batendrene ya ndresku bethaira ana bara beto mawikeria kwibeta kwenderia yonto batu tuma thona twakia na randrene ya Kenjai 1 ndrene ya kuntu kwita wa mugaye kwa mtu eta wanguo kwa na beto bena atari nonto iboto tuma njoo ikare ya kwengwa chieta nyantu kwemwe ana bateona bya ochoka sukuru bateona nyampembe bateona nye ngoguruma bateona nya bya kuria kinyango ochoka sukuru ite choka na yakaboboteani urithi bwetu bukuinyeleka sana ne ngambiri kuma county zingi ngambi kuyura kochu toreria kuongo kutheta nonto tukona ng'ambe chetu chetete Laikipia katwaero notice echiebela kuo na rero sana nonto chaumete county toero yeikia mirimo no na tuchoke tuike wamba kuo nendiro tukuria atiri ako wetu ri kaite county ya bara Laikipia ari county nonto ng'ambe kuma county ingi ke yako kanyanki kakuriwa kakuthira ng'ambe ino chetu kuthomethia ciana ng'ambe ino chetu kuikia kinya thirikari ni benefit through kuri urithibu nendo ya kwethira ng'ambe ikarithwa ku watwe tutona atwaikia ng'ambe pumatiane mbetanda mzimoturia wathirenja na katuro ke itucokerete nyuma ndaika itekuraya rikana no watanira batwe YouTube live Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya na kinya ki website www.merudigital.co.ke ukaumumau Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Happy birthday to you.
happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura ja kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba hiji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kauntene Meru na Kenya ngima. Na nde turi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiri ukinyanirubu mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discoras halimo ba kuungana na bari na uti abwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antwa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Iboya no ntubawita na mbere utegera nteto cia Meru TV na twicokera uraore munini o murungamiri munene skuru echuka University na warujaira etike ugavana county Tharaka Nithi ithurano na bithiru Professor Erastus Njoka na rikenie no kaira atongerie ba county eu barite ngwe ira batumirwo kurita ndene mbunge
ni aringi kura. Njoka naretie ikonie kithomo akioria akariba kumbatilia kithomo na miangato yoeli kenteto ikonie Tharaka University runguru wa utongeribo Profesa Muriungi. Njoka nawe tete Muriungi ai mutongeria wina kirike na wina umba ni bo tongeria skuru eu akiendekethia athurwe ai vice chancellor o skuru eu. Antone awe Muriungi no retie akari kuwata mbaru skuru e kenda etweka keguni kebo na mugongo yoyuonze. David Ndagara ena nteto iji. Vice Chancellor wa Chuka University nyumani guteka musiasa kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Erastus Njoka ende ne bumerete kuria ntongorira tia thurirwa kaunti ya Tharaka Nithi na kura gutigairiba kurutira kariwira tabora babandikithirie gitara kuromba kura nitwenda antu mau mathurirwe wega kana mai na tutamabira kotini kana ku marutire antu wira mwana igwa tumabirite nweku tukama support bura tukupota miaka 5 tuone kana bukabua nuntu kila gatumite turunga batika twarunga manu ndwa buri twarungamite nuntu wa kuona Tharaka na lunchi wa mucio na lunchi twarungamite nikenda antu mona mawira gukunde mona mawira lakini time ilipo nuntu ni kawira wambiritie no akomba makaba ta kuruthogo twarungamire nikenda shukuru cietu ibua kiu nikyo gatumite turungama kenda maisha mantu mabua tika twarungamite wogu antu mau twathurire ni maruthogu masapote ni maruthogu miaka 5 etikathire tutina gintu bune butu kwenda amo nogu ntongori ma kaunti ya Tharaka Nithi kionania kwambiria siasa kagita gatega kinyu Njoka kerena benerete giontu gikena kuboria bombe kwithora bakirutira kari wira kila kimakitie muno anambere amambiriria wira ni mambiritie kugaiti umwere auga ngatuika ngavana onu ungi senita onu akauga bungi mauti mebia mbere wira utiumba kubirwa wira utiumba kuonia muntu wira shamba alime balia anambere alima no mwira nenkela wira ole ungu gauka abe alime wone kana ne akulima wega kana tibu nuntu tikatuthura for the sake of it. Njoka akiaria nombite kwithirwa kiuria kariba kaunti ya Tharaka Nithi gutigiriba kwenda kithomo tu apende masomo kama vile mnapenda, ninajua mnapenda, na hata yule ana certificate atafute certificate, yule ana degree atafute degree na diploma. Kuna kitu ninasema kuna ugonjwa unaitwa diploma disease. Kuruki nombite kwendekithire Profesa Muriungi gutwika Vice Chancellor wa Tharaka University. Mimi ninamuombea na ninajua serikali yetu tukufu itamfanya kuwa substantive. Tunasema hata sasa ni substantive. We don't have any other BC. Ni yeye atakuwa BC. Yule atafanya kazi miaka 5 na ingine 5 na kila kitu kiwe sawa. Muriungi akere nombite kwithirwa kiuria kariba Tharaka gutigiriba kwenda cukuru ciao kaindo gutigiriba gukuria kithomo guntu goko cietu cia Tharaka ikujaga nontu antu betu pati support those institutions ukajuka thera secondary schools ira nyingi ciakithwo na antu ba Tharaka na ntikuga gutigage institutions na kungi lakini boyaka institutions ira ingi support ni institution cia Tharaka detenia na Gatunga secondary detenia na Gachiongo secondary detenia na Tharaka boys pamwe bukira Chuka baba ngi Chogoria baba ngi Bakathi national schools lakini butikariganirie institution chienu no ntuika itagwa kinya maybe in future kwirwe anti bathomere kwao ukawa butakurie cukuru chienu bukathomera ku ngiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Ariete Ndagara Waiguna. Na ntitikano ya kanisa Methodist no yitite na mbere kwarama ntuko kwa ntuku. Akiaria Bishop Alice Mutuma onyambene MCK na zeterete askofu munene o kanisa eu Joseph Ntombura na kuwa nyambene synod by nyumeke mwanka oterio. Bo inyuma ya minister baba inge bakanisa ye kuandikirwa barua bakiro maswa nguine. Mrethi wa ba kato enteto iji. Batwe turi kanisa ya Methodist nyambene synod itukwenda uchokeria mwathani nkatho ni ontu ya uranda uga itu experience ete ukura na ukura kwa kanisa ikura rira yina utongeria bubwega
na inkwenda kuromba twiritane gukira mwathani na kwathikira bara mwathani ekite iguru rietu nikenda batwatha ni ontu mwathani atitwete kanya kakweya na kuwata kithira bishop kana minister yoyo umwira ati qualify kana ati kubua kwatha kanisa ngwitikia mwathani ari na inya ukia kwithirwa ante kuomba kana ukia kwithirwa nande cietete mwathani ari na inya ya unditaritao kana ya utuma ndemo ikurita nguira ngurita kithira ini ngwande cietete inkuromba Kristo beto na inkwenda bacokeria nkatho banyambene ni ontu batwe itwiritanite uteja athenjeri kinya bara twe nabo kanisa ene cieto na kinya uni nde bishop inkwira a Kristo beto banyambene sino ndibwega ni ontu bwa kunteya te urande na dietwa yakwa nyura mwathani ambikirite iteyo kiu na ampa maguta na on the same breath itwiritanite kinya iteyo munene wetu presiding bishop na tutongere tu presiding bishop wetu Reverend Joseph Ntombura batu turi kanisa itukuwirua na itukuona mwathani akirita ngugi na mwathani atirita ngugi ukethirwo utongerio tiburabo wengwe ekite o akethirwo ati witite ati utumira kurita ngugi ya ira tukuona ikiritika ndene kanisa Methodist na nontu ni ikuriteka na ituciona batu itukuwirirwo utongeria burabureo na batu twenyuma ya mutongeria wetu presiding bishop na tukamuwata mbaru mwankarira mwathani atwira bungi. Thank you. Nabo akari na tori banjuthine wadi mwangazia isigo mbunge kia imenti ya teate baina kithikiro nyume monki kuwata na kuwethia nyumbe mutori na kuremo kuonokia kinyambi kuringana ni riboti ireto kinyerete ni ate mutino yo yotigete mwana omwe omunini atete otoro nyume kuya na kuthira amo abo kaumo kamonki yo katamenyeka akari iba kuromba antu boendi boboya utetheria mwene musio yo ansianendi barari be kwambiriria utoro narwa katumiriro imantu cha kurigaria mono rukire gintu thainya turingirwe thimu twejanja ici ekirimi na mwekuru wawe tukija twethira nyomba nire na kana kaira kukathira buru irari family njero buru ni ashirika bakanisa yakwa family iretete bwega lakini thaici mwankana ndi batiki batena gintu no mbikanambi mwanki jojo tutiramenyara jo kumete jungwa na ndi kweja oningererie kurithiria guti muntu kumenya no ende bariuga babarumire kuona nyombe giankana mwanki na bageria kuoria mwanki jwarema na barema kuonokia kinya moyo jokana na uyo to kinya muthieyo anteto cieto cia thaithatu cio tukubwaru ari rikana no watanire ya batwe YouTube Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya na kinya website merudigital.co.ke mbeta Purity Muthoni wezire weno tuko bothongi.